Sirikal County ma Kajiado ochiwo siem ne jopiny e county no mondo mi kik tho ng'iewo lope mantiere puodho ma Kibiko, mowacho ni nitiere gi buche mathoth kendo ginyalo lalo omenda magi ne achudhe mantiere gi gombo mar yako lo maromo eka 2,800. Kanoloso bang' jopiny moko tero ywak e apise, gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku nowacho ni chenro duto te mar uso lobno ochiw ne kum nyaka winjruok mar uso lobno chopie. Jodak ma Kajiado osebedo gi koda kibaji chakre giko mar higa mokalo, chakre kane telo mar kaunti no keto ayanga ni nitiere achudhe mane nigi gombo mar yako lobno manengone romo shilingi bilioni 100. Hili wanataka kujificha nyuma ya serikali kuu, na sisi tumejua ya kwamba waziri pamoja na PS wa national government hawako pamoja na wao, na ili utusaidie ili kina mama hao warudi kwa shughuli zao na watulie, tunaomba mkutano katika shamba hilo pamoja na waziri pamoja na huyo PS wakuje kwa shamba watuhakikishie ya kwamba hawako pamoja na cartels. Kazi yeyote ambayo inahusu hiyo shamba imesimamishwa hadi mazungumzo yapatikane. Nataka kuhakikisheni kwamba transaction yeyote kuhusu hiyo shamba, sisi kama serikali ya kaunti tutakuwa macho yenu. Wale ambayo wamechukua pesa kwa Wakenya ambaye hawakuwa wanajua wanadanganywa, wameanza kuja kwa ofisi yangu, na kama serikali tutahakikisha kwamba hakuna Mkenya atapoteza pesa yake, kwa sababu wale wamechukua hiyo pesa wako na mashamba zao zingine na wataenda kupeana mashamba.